Chief Justice in a shock check him out, Chief Justice Columbus, dead bodies are like Kaluba. Empty the Quiggy gimmick heighter drama create Tobogi. Toboni and see Chief Justice now, when we Chief Justice and shock check direct state up. Chief Secretary informed Masia to Nui, Lokoba, Lokovazi, who the Lotora. Masi report number 13, Amazon 14 Supreme Court Committee in a file Torre. Report 13 sir, high sea, Quiggy, like dead bodies may undo. Adu kamaina claim tauba taudaba kamain dispose taudaba adu ki matangda haiba report ni the report 14 sina apoi si graba nataga aso ban nang graba myam gi compensation pi gi matangda neba adu report 13 si adu ki matik maru oi haiba di report 13 sina akoina manipur gi amukta thokhidriba awaba si me ahum degi thokriba awaba si da horkiba matamda koigi Aranba, the Sagat Passion Mamiam, Namsalaga, Asuma Topangam than a lake, the Matamda, Madugi Matamda, how Matamda, Koina, Yamam, the Tamsagido, Asuma delay, Tamtana Tolokani, having Matangse. I see report number 13 say, Sina Asuma say, Yamama, the Tamareva. Report 13 says there is a Supreme Court appoint of a committee say. She am specific way now. Supreme Court Mamanda. Sigi reports it Tamjeva. Hivadi Asiba, Jig, Ladiba, Wigi. Chuchampurgi Mokta, the infantry hospital singing Mokta, Ashiba, Wigi around 94 Mukle say, Sigi Ashiba Chancing say, claim Daudana, Legacy, Supreme Court, Yamna, Kanatorga, direction P, claim Torga, dispose of the Hongo, Sabsaba Matung, Patung, Taunavana. Other later committee Sina, Yamkana, Honadana Tauba, Tizelurkanda reports that Yam clear and high, Hivadi. Dead bodies in see identify Taure, dead bodies give next of kin have the immune to identify Taure, Moisu informed Taure. Adobo Moina claim Tausi Hibamatanda, Kuki Oiba, civil society organization Kara, Committee point out Taure, Moina, threaten Taurena. Immune Singse, claim Toba Yarway, Aduga Nahuida compensation to claim Toba Yarwena. I think was it Tamena committee in a Supreme Court of the Potre. Sina Takpati. Kuki CSO Karasina, Ziki Manipuki Iransi, Loisandanaba, Okai Tampani Haidane, Committee indirectly hiding. Adogasi open court key hearings they say that Sigi issue say Supreme Court Chief Justice Night, na Kariatare, specific oina, mana deprecate Taugiba. Sigi Makatana, Hajar Kavarencha Hakomatana. Adu report 14 Sina compensation in Tani compensation Sapanana. Moi Miamam Pigre Kuntrai Pangatanga Hore, Pitaba, dead bodies Kitanga, and the Sopo Tanga. Ado Shizu Samanana Sagi, Kuki Civil Society Organization Karana, threatened Tauga, Bank account PBROI, compensation low BROI, Tinga Tamina, Comedian Hideva. Sina Takpadi Mayamna Masagi indirectly hide the visited Pura direct neva. Issues Iranzi, Lushambea, Iranzi, Nampuda, Maiza, and Tamgi Hivaneva. Sini report sina high ado ngasi Supreme Court ta sigi report ani setana boy ne hearing chathai matamda ngasi report 13 je ko thoga nai nabda Chief Justice na koigi kuki gi side kini thangde ado moi gi side tagi tholakpa Mr. Colin Gonzalez mana ngasi wangang matamda dead bodies ki claim tawde tawe akoi da hairo akoi lagi mass burial tawni akoi na tong mom da tawni haibi matang da Supreme Court na Chief Justice na chai haibadi Nakoina Pamisidi, issue solution Manate, peace Natinuna Pamisidi, Noisty, Adumaisa Tamnia. Yam have the specific though. You want to keep the pot boiling, with Brom Saura Maisa Lehenina, open court and highly say, Nakoina Pamisi, peace Natena. Yamazana, yet Babu, objection, obstacle say, Kamana Pigi Kanda. Dead bodies who claim Topasi, Moina claim Tony High, Adai learned Solicitor General High. Nanga claim Topodonate. Nang kanano nang na represent si dead bodies ki family dura nang siya na adu so high bangam de adai dira high dead body claim to kahit adi mag imung manung na claim to kodong ni imung manung di state government na procedure follow tawraga intimation pigrabani adagi dead body si makoi na yamna marai oina government gi sericulture gi lenamda mass burial to memorial sari na mukna dana irang thokre dana adu gi dusu yade committee ne su yade Supreme Court su yade si to ya roina adai da committee na 9 places identified to state government na committee da inform to aduga
ngasai imung manung myam du su loina inform tawkhre ba ngasai hearing da yawrise adeta imung manung dana dead body su lauraga makoina mathong manung aroi ba pangthok pada akai ba leite ba tawgo ngasai gi advocate Mr. Colin Gonzalez na court anjan anjan ye leba akoi da hayu mafam mapan identify to akoi da hayu akoi na loina ba keno tawni duga imung manung soi ba myam do imung manung do moi loi keno tawge na dai da learners solicitor general ko so court na so hai nang na moi represent taw ba te imung manung la ga claim to so do mi adoi de moi na thing ba thamam leite na agi yam kana court manung da objection ma pi gi learners solicitor general na hai ba di Sigi dead body claim tau sidi imung na toksa kadong ni any civil society organization ko ki tarap tagi na traga any organization ating ba kena to ko ba pibam thukte aduna court ta takshan ki direction PBU ating ba kanam ta lehelakanu ating ba le ta maru ba appropriate action local alana saman na masigi si Supreme Court na open court ta chaira ba matung da order da dictate to yaw tharbane ba okay family member na claim to ko ni aduga claim torokbesta any cookie civil society organization khangde organization khangde ameta any private individual khangde aduna objection to bayaroi ayet pa bi bayaroi na aduga masagi mathau aroiba mathau rom bathok pado adusu masagi state government na identify toriba mafam mapanche stage the any the bathok bayai moina mass burial ma yam pa mi se kem na te ba memorial sara ihau jadum sagala thabai wani ba adu supreme court amtina chaigre nga sai hearing manunda aduga hojik high risi dead bodies 94 labels days da agi wakad di 88 identified tawle hai baneba Supreme Court stage days da high risi identified tawle dead bodies se mokogi mung manung do tao amuka taaga noina noigi religious dharma gi matungina aroiba mathon pangthok pado pangthok chabar lawzerona to sigi keno se pira matungda hafta amu manung da kaigumba tawdraba adu di state na state ki procedure logi matungina ne state na dum lotion gi yare dispose to aduga unclaim oidaba bodies to adu ju last na 1 week notice tang public notice piramo adu state na dum dispose to gi yare sini jik lai se aduga competition gi matang di sisu chai na balai adu da su Supreme Court na hire kanam tan ayet pe PBR na aduga kogi state government side aduga victim bi side to moi phajana phami naraga bank details ke lauraga moi da direct transfer to na ba kai gino to angle mala aiba sigi cookie organization khara committee na point out to rise si sina ayet pa piraga paisa su moi na loge habi mong la khangdre ba family na loge yaro haire ba adu di moi na loge habi mong la khangdre adu di clear hoitre adu ko court na di high grade clear kata direction pi gre kanam tan ayet pa PBR hoina sini jik lai ba ngasi hearing sigi batang da adu ko siga loina na ngasi si hearings days days akoi issue ahum kha akoi side gi pukhale issue ahum days ani ma akoi gi World Meteor Council Meteor Tribe Union Global Meteor Foundation na pukhapani issue amana akoi gi ima kenom haine akoi gi side ne dum akoi na pukhalapani akoi na content tha okay ima kenom haiba organization sina ne harisina akoi gi am specific oina akoi gi Supreme Court ki order amasung Supreme Court na appoint to committee gi report yaw grabne ba ima library la pun balo phaiba sin ano hapsan framuka si so hanade gi laire adu condemn thari ne kai gi no da direction pi grabne ba koi gi religious structure religious places temple akoi gi churches khangde ama khangde koi lai koram lai pam hai tare masida ayet pa thugai ba ko pagam to bu yar wena adugo yam specific oina jigi content thari si akoi gi thangjing ching maitei gi di amna thugai gi loina la ba yam lu ba akoi gi lai pam ne secret place ne ba sidai da Supreme Court order tar bauta cookie organization kharana thugai raga mathakta cross ama chaung yung jala thamido haibadi masina ta irang se lohel loge peace farm de Manipur se mai thar ga thamge haibane ba asa Supreme Court observe to gido open court ta compensation law roi lohol loi adigi dead body su claim to holoi haibedo simple ne ba masigi meaning di Manipur da shanti se halal loi haibane moi haise ado sigi matang se Supreme Court na si pukhale Supreme Court na asigi di compensation ka ngasagi kari dead bodies ki matang da chuta ga na si Monday da tar si next hearing next hearing da Monday 4th December adu dai da akoina amuk panau to yamna luba issue ma lai haibadi akoi ngasagi maru ena lan chen graba
ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯃꯣꯔꯦ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯡꯇꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯅꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ JCB ꯕꯨꯜꯗꯣꯖꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯅ ꯇꯛꯈꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯣꯏ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯅꯨꯑꯦꯜꯂꯤ ꯅꯨꯡꯊꯪ ꯄꯥꯏꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯌꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯨ ꯑꯣꯄꯟ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯟꯗꯦꯗ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯣ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯀꯣꯇꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯁꯜꯂꯦ ꯀꯟꯇꯦꯝꯇ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯁꯜꯂꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट ममांगा मसी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर डायरेक्शन में हम तो डिफाई तौबनेना अदो हेक तौबगा ngarang nahana mo handu e nang hai handok ta ga junga sai di content taugraba pot di hando su content de dum le horani ba adona sigi issue ohum si yam na maru ebni kaino da masi ongoing ne ba akoi gi thugari ko kholi ba adagi blockade tawli ba si handu e hai ta ga ju ground de tom doi ne ba sigi issue ohum akoi gi religious place ta thangala cross thila samada lo thokre hai adu ta song thamjala gani adona sigi issue se urgent point akoi mande da lokot kani ओके से हजिक से अखोगी तौदरी थबक मैम से डीसी ऑफिस के कई लोने इन्फॉर्म तौग्रेबा अदुगा नसाई रिपोर्ट नंबर 13 दने या मरु एबो केनो पॉइंट में यावेबा कमिटी सिना हाइबदा कुकी की एनी ऑर्गेनाइजेशन से कोऑपरेशन से फसने पीद्रे हाइरेबा मखोगी वन साइडेड ओइबा साजनबा केनो सिदन थमगा कमिटी सिना पामेबा पोचे हंगबदो खुमु यादबी कोऑपरेशन पीदबी तौरेबा तो कमिटी ने ngasi ओपन कोर्ट ता पॉइंट आउट तोवेबा मोहिना रिपोर्ट फाइल तोबदी यावेबा डीसी की ऑफिस ता अखोगी म्याम मांगदा ता तोबे यानबा कोफिन यांखै मा एमटी ओय कोफिन यांखै मा डीसी ऑफिस मांगदा थमगा म्याम दा अखोगी प्रोवोक तोबे मोंग ता थमबदो अदु अखोगी डीसी ऑफिस ता लेरिबा ऑफिशियल म्याम थबक तो हंदबी अदुना चीफ जस्टिस मांगदा सी पुखल एबा कमिटी ना ओके कमिटी ने पुखल मतमदा अखोगी लर्नेड सोलिसिटर जनरल ना स्टेट की अमसुम सेंटर रिप्रेजेंट तौना हाइरेबा अदुना चीफ जस्टिस ना हाइरे मसी याम थुना लौथोआ याम थुना लौथोआ डीसी मांग थमजलिबदो सो चलेगो मोइसे चीफ जस्टिस ने सो चकी मा खाली सिंगा चीफ जस्टिस ना खलम बसना डेड बॉडीज यावर ले कोई खलुबा एमटी दा कोई गिमिक हाइ तारे ने ड्रामा मा क्रिएट तौबगी तौबने ना ngasi चीफ जस्टिस ना ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने याम सोक चलगा डायरेक्ट स्टेट ता चीफ सेक्रेटरी दे इन्फॉर्म तौर मसी याम थुना नोगी लौथोबम थोबन लौथो मसी खुदक लौथोना सी लाइरे ngasi की अपडेट से सी